Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi April nisom ni le pathum ania clear tu le ngai thatu te chibai kan buk theu chawa HSLC result chuaka lotling ta zongjong te kan lom pui chawa tuntruma lotling talo te po lotlin na thajok dong le turin du sakna kan hlan theu chau ani hun bituk chin po omlowin President Donald Trump chuan in ka hai hun chung chu apot saya tun pathian ni lawam tura hian Iran le US in biak na chu awm thei ngei han bai sei ni ti Pakistan lam chuan an puanga Strait of Hormuz lama ral thuam hlom tak tak nen anin choprep rupa chung ral thuam manga in biak na chuan omjia anei rizok viawani hantia Lebanon lama po Israel sipai tele Iran thlop Hezbollah firfiak polte in bainalian tak tak ka thlenga hetiang kara hian French President Emmanuel Macron chuan Lebanona France sipai UN nuaya Lebanona Peacekeeping Force Satana Damek chuan Hezbollah firfiak poltelaka nunna achan letani ti apuang bok Iran nen direct in beiton na hlom tak chu thlengri lo ma sela Strait of Hormuz le Lebanon lampanga tension sang takomin boruak aso sang hle ani amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ani ole official han pon china US Israel le Iran te indona tran ani tangkhan mitam takin nunna anchan towa liam tam tak anom to boka Irana mi sangthum jathum somsari panga jat mai nunna anchan towa Lebanona po Israel le Hezbollah firfiak polte in beina wangin mi sangni jani somko jat mai nunna anchan to boka Israel po nunna chan anom nol boka Israel mi somni le pathum jat mai nunna chan anom towa heiba ka hian Hezbollah tenen anin beina Lebanon ramchunga Israel sipai sompanga vel nunna chan hanom to boka Gulf state kanti Gulf Arab ramtea mi somni chuangjat mai nunna chan hanom to boka hei indona wangvek hian Middle East bial pumpuya US sipai nunna chan som pathumjat anom to bok ani indona kalmek hian mitam tak nunna halatowa hei aya ale tam takatam mi puiten liam antur to boka tuipuya oil le gas kongpui chu dan cha ani wangle indona wanga heng tuipui kamte zongam lo sumdong long tam tak anoma wangin global market hein dona hian na takin anghong meka oil le gas si anghong lian zual le mi puita torna thlen tu ani wangin alang sara ma se hei chau hi in dona in anghong ani lowa khovel ram tam tak ten anmamo rare earth minerals te tlak chamna hatheng meka heiba ka hian fertilizer leithram hanga sumdona kongpui poimo tak ani wangin chu chuan khovela ngong na tak anei mek bok ani voin chomadar som pakha tarik madeu khat khan the times of Israel chuan Israel sipai ten Lebanon chimlam panga Hezbollah firfiak polte na takin han beya hetianga in beina na sa takara hian Hezbollah Rowan Force unit jingami member pakhat chu anman bok ani Hezbollah elite Rowan Force te hian Lebanon chimlam panga tangin Israel sipai omta chu nataka bei antuma chutianga tana hanin buat saivel mek lai chuan IDF ten rang takin han khrachuaka helai mun hi lu chilin ground na natakin han bei zuita hani tichon Hezbollah Ratwan Force jingami member pakhat chu plan che thailoin hualbe anita Israel sipai ten ral thuam hlom tak tak ben an hualbe to bang hian firfiak bol member pakhat thi sipai ta kuta ain petaringot maya IDF ten an manzuita Military Intelligence Directorate Unit 504 nuaya Human Intelligence lama mithiambik ten thuzovia turin an khroing hala Ratwan Force jingami hetianga nungdamaman anei ta hi Israel tan intelligence lampanga tangkaina thuitak anei thai an bai seibok ani IDF chuan thuchwa siamin firfiak pol anman nuwa hian ache vel zongjonga Israel tana poikhoina ronthlen thei Hezbollah infrastructure poimot te tichet na han thokjuya hebaka hian Lebanona IDF forward defense line area vela ven himna khaujokin kalpui chun zomani tin voin chama dar somle achan vekhan x lampanga anron post bok ani zona gandon pakhat hanchang lok taila Isualim ti chiat na Israel sipai in nam noite kha IDF ten chuizuin Isualim voke tu jok le thalo la tu ta chu Israel sipai tanga choltirin tanina tang turin anchung thu rel ani towa Lebanona Debel village sa Isualim anti chiat thakna tur hian IDF ten adang an thona hebaka hian Italian Unifil Force ten
atharan datur isua an kheng bet lai lim chu an hlan bok wani heti lai hian Associated Press chuan IDF ten Lebanon ramchung mun krang beipui thak na hankalpuya Lebanon chimlampanga altiri khuwa lir thaya Hezbollah firfiak pol kalmek te Israeli Air Force ten airstrike manga hanbeina abulvela in te thren khat ti chia tanai nuala heiwang hian hemi bullokaom alakbar chanchin bua nathok journalist pani chu an hliam tela anchin hriat lawa anuma wangin zonchun zom ngal ania Marcel Tirile achevela hian IDF ten operation an neilai mekani wangin chanchua na thona konga harsat na hantoka Lebanon sipai ta chuan heng journalist te chanchua na hi Zalenzo ka kalpui Israelin RMT thainan international community ta chu Israel laka pressure na jok peturin an nge nani ti thuchua an siama tundin huna chuan journalist te hi an nunna tan po alhom hlea Israel thlona manga beichun jom zel na kara hian chanchua na thoktu ten Israel operation awang hian amhmun an la thleng thailawani ti an puang bok ti chuan Lebanon president chuan heng journalist pani te chanchua na hi thome kania mase chanchua na thokturin chakzo ka kalangaya inchim hnuaya journalist te hi antang nia hriatani hati President Joseph Aoun chuan Lebanon Red Cross ta chu chakzo ka chanchua na kalpui chunjom turin ngen na ati chuaka Lebanese army tele UN hnuaya UN peacekeeping force UNIFIL tane na chanchua na thokho turin ngen na asiam zui bok ani atirlama chuan heng journalist pani mipa jok Amal Khalil le Meichia jok Zainab Faraz ta chu an bauti asoi ania mase inchim hnuaya antang veve ti hriat chua ani zuita ani hetiang kara hian Nizan Khan French President Emmanuel Macron chuan ex lampanga bosaron siama karmasa Indrini Khan Lebanon chim lampanga UN peacekeeping force ta chu ralthuam tenau deuh manga bei ania hetianga inbeina hnuaya hian UNIFIL hnuaya French sipai French peacekeeper pakhat chuan nunna chana midang pathum hliam tuar hanum boka heng hliam jinga pani te hi anna hlea he thil thleng hi demom tak le lungoi thlak lo takani ti aron puanga French President Emmanuel Macron chuan French sipai nunna chanta hi in kana hmuna athimai lowa ka hliam ani hnuwa in kana hmuna tang hian mun him lampanga hroi chua ania maseni min jing khan ahliam turlovin athita nei hati hetianga UN peacekeeping force UNIFIL te lo beitu hi Lebanon Hezbollah firfiak pol Hezbollah fighter te hani tin apung jarbok Iran in dona tanani hnuwa Hezbollah firfiak pol ten nasatakin anral thuam ancheleka Lebanon chimlampanga UNIFIL force tetan harsatna antlen fautrina masechu khovel hriata puanjar ani tamlo le IDF 10 UNIFIL poi an khoi zau chu khovel hriata wartaka puanjar ani jelawangin Israel anlungoi lo hlea ani na diktaka chuan Iran indona tran ani hnuwa Hezbollah firfiak polte kuta United Nations hnuaya French sipai peacekeeping force atana Lebanon chimlampanga anda mi pathum ngot mai nunna anchanto ani Hezbollah lam chuan he thil thleng chungchanga hian in nam hnoina han nei lowa anom na hmun hnung lampanga in beina hi athleng zo kani ti an puanga mase satellite thalak le information chihrang atangin Hezbollah firfiak polte hian French peacekeeper te hi an beinge yani ti French sarkar chuan anem het thung ani he thilawang hian boruak aso sang hle maya Lebanese media ten report tan pek dan chuan buffer zone le ache vela te tunhaya Hezbollah firfiak polte UN peacekeeping force ten annor chep deuh hleka wangin bei antok zeuwa karmasa kartoplama maipo khan RPG mangin halo kap towa tichuan buffer zone vela matroi tule malatu ber French peacekeeper te hian an turnual towa tuntruma in thana chawni lowin tunhaya heng thil thleng jongjong wang hian France sarkar halungoi lowa President Emmanuel Macron po ain hrosana sahlea Lebanon lampanga boruak a sosanga masa engtin nge thila thlen zui zel don tiro chu ala chiang lawani hanti Lebanon lampanga boruak thalo takmai hetianga hain mun chhomek lai hian Strait of Hormuz sa US in naval blockade takal puichu Iran ngeng chuntu ber ania angai mo ber ani chomeka Nizan Khan Iran Foreign Ministry thupuangtu Ismail Bagai chuan in biak round ni na anjom thaidan tura condition aron siama atira tang rank khan in biak na hian rin nang het tak nei chungin film khur takin kanluta mase in biak na hoi hot tu ber United States chuan remna kongjonga in biak na chu paljam tam tak anaya in rin lo ton na tur thil tam tak alan chhuatirani hatia
heng te wang hian tunkar chungin Pakistan capital Islamabad khopuya in biak round ni na neile chu beisai na alom lawa US President Donald Trump chuan Iran ne na in ka hai chu hun tiam neilovin apot saya chu in biak na nei theina turata na kong hon na ni ti asaya ma se heta hian malak dan tur chu achiang lo hlea diglo taka US in Strait of Hormuz sa blockade taron kalpui ringot mai hi dan bo chiat na hania hei hi ati top masak phot tangaya chu tiang chu ala thlen lo wangin in biak na round thar tura Iran hian atel don le don lo ala rel lo ati ajes chuan President Donald Trump chuan in dona thil thleng jongjong awangin Iran nen in pum khata in ram na siam ani le theinan hun toy apea chulam hoi chuan Iran hian man la chunjom lawa hetianga anom rengani chuan hun reilo ta chungin in ka hai hun apo sei chu atop thut thairanga ajiasin US top official tanhena tanga kan thudon dan chuan President Trump hian Iran lam hian thutluk na ansiam thaina turin nithuma tanga ninga chung velatan in ka hai hun hi apot saya mase chu in do top na turani lo anti ajias hian an report zel dan chuan US top official ta hian an sei dan chuan in biak na hi in do na ti top na le Iran nuclear program lom chunte chinfel ani theinana in remna siamna turata na rom man ania mase terana hian chutianga thutluk na siam thai tura thunai na power pack tuma anom lo ni na hriata heiwang hian teran chuan thutluk na mumal tak Iran nuclear program ti top lo chungchanga hian thutluk na fel file mumal tak an nei thailo ni na hriata ni hanti ajes hian an report chunjom dan chuan Supreme Leader Mostaba Khamenei chuan in ka hai thutlung deadline athen malok khan Iran ayo palai ta chu in biakna tel turin rematia green signal apeni ti statement ati chuaka chu Iran media te point an pom choya ma se hetiang mil hian Iran chuan mala talowa Irana thunai na sang ber nei tu thar nia hansoi Supreme Leader thar Mostaba Khamenei thu chuak chu Iran sarkar chuan azom tak lo wangin thlop tu tam tak nei ma sela IRGC le politician than khat ten Mostaba Khamenei hi Iran Supreme Leader tharatan anpom thaplawani ti hei hian ati chiangani antibok hetiangani meklai hian The Guardian chuan US President Donald Trump chuan US le Iran in biak round ni na chu tuna tanga nithum chung hian lo thleng theiani hatia Pakistan lampoin hetiang tho hian anpong bokani hantia hemi chungchanga hian The New York Post chuan President Donald Trump hian text message mangin in biak na tur chungchang hi min khrila in biak na om thei don emtia kan zona chu a theiang tin asaya Pakistan lamin tuna tanga hun reilo tea in biak na chu om thei tura beise ni tia han pon hi US lamin anpom emtia zona chu President Trump chuan round ni na chu darkar som thum paruka tanga darkar som sari pani chungin Islamabad ta nei thei beise ni ti asoyani hantibok hemi malok hian Pakistan media ta chuan US le Iran in biak round ni na chu Islamabad khopuya nei thei beise ni tin anlo puang to ani voin thlenga Tehran lamatanga thu chuaka tang chuan hei hi alo thlen thei abeise om ri lo viawa mase Pakistan media don le Daily Times ta chuan in biak na tan Pakistan capital Islamabad khopui chu ain bot sai mek zela Islamabad khopuyom ta chu bom chunga tangang mai ania Pakistan capital Islamabad khopui chu US le Iran in biak na nei tur longa kin lockdown alani rengani ante in biak round ni na nei tura in bot sai nu loka khan Pakistan capital Islamabad khopui chu lockdown tran ania tun thleng hian kot thler ta chu nitam tak chung khar ani towa dor sang te kharan nia wantlang lir theite po khopui chunga anveiwa remti ani lowa official tele office na thok te chu ina tanga an na thok turin hriat tir hani boka kot thler mu thei om chun chu police tele sipai te uniform ha kongpui vela om te chaw ania hetianga rei lockdown ani to wang hian Pakistan capitala na thok tu mithan khatten an na anchan me kani tin an report bok ani The Guardian in hemi chungchang hi voin lama han sai chunjom dan chuan mi pui tam tak tan chuan hripuilen hun laya kirlenang mai kha hania mase Islamabad thi Middle East sa in donati to pani theinana thutiam siamna tura in biak na mun ani wangin hetianga lockdown hi ania he khopui hian rampani atanga palai te angha me ka wangin ven himna khau takin kalpuyani hanti hetiang tak hian Pakistan loin bot sai viau ma sela
Strait of Hormuz sa thil thleng mek hian in biak na athen tir thailo wangin rampani te in biak na dal tu zinga lian tak pakhat ani meka Iran Parliament Speaker Nina Chalmek Tule top negotiator Mohammed Bagar Galibaf chuan US in Strait of Hormuz sa diklo taka blockade takal puimek le in ka hai thuthlung bo chia Iran longchol mun te a block hi atop san lawani chuan engin biak na po neila chu chuan engma omjia nei don lawa in ka hai thuthlung bo chiat na aom chung hi chuan engra thama achua don lawani hati Hei baka hian Mohammed Bagar Galibaf hian ex lampanga po saron siam boka US hian in ka hai thuthlung bo chiat na langsar tak mangin Strait of Hormuz honle chu athil beisai ania ma se hei hi US hian arkhaturani military te in beina mangin anthil tum pakhat po ti hlotlin ani don lawa Iran laka diklo taka anthil phut le an kuta in tulut tura min beisai na le min phut na ti hlotlin ani don lo boka kongom chun chu Iran mi puite digna chanvo an pompui hi ni hati The Times of Israel chuan in biakna pangaya in US sin Strait of Hormuz sa blockade takal pui hian thu soi ringzo ka US in diplomacy akal pui meka in July muna ral thuam manga anin biak ton na chuan omjia anei jok rini hanti heng thilte wang hian Lebanon tension sang zo kom chho meka Strait of Hormuz sa US in dolong rol tele Iran Naval Force in dolong rol te anin eput boka tuipui kong ring rek lai zim tea alelam ten sipai chakna mangin blockade tan siam veve boka Strait of Hormuz paltlang tur oil le gas phurte leitrale bungrodang phurtu longlian tak tam tak antang khangme kani hanti chumdong long thren khat ten blockade kaltlang antuma wangin Iran Islamic Revolutionary Guard Corps ten long pathum vel hanman toa US lamin Iran nena in kai noina nei long panni anman to bok ani Strait of Hormuz hian englai mai deu thoin US lamle Iran lam military te chet vel na aum deu ranga US blockade thi Iran in an torawangin Iran hian lip turin an phut nin azias chuan an soya ma se he blockade tel lo chuan US hian in biak na akar chuak don lo anti thung The Times of Israel chuan President Donald Trump hian Iran tan hian in ka hai hun po sai hi limited window anti hun bituk chinoma in rem na thuthlung an pom theina tura offer asiam sakania media dang ten an report ang deu thoin ni thuma tanga ninga chungvel remna siam tura chanlet na pea in biak na anlo kirlo ngai chan ani donani hantia ma se tu na Iran malak mek na le Iran hroi tu te trongkama tang hian chuan hun tiam chin po nei lo hasis fair po sai hi ake chiang ti lo thonom tak ris sang tak nuaya om mek ani hanti The Times of Israel chuan hun bituk chung ni thum le ninga hi President Donald Trump hian official in timeline asiam lawa chu President hian puan khara trula angai lo bok ni na hriata ma se Israel official tele Israel Channel 12 nena asaidan chuan nithum chungemo ninga chungemo Iranin an chanlet na inrem na siam tura in biak na do kana hanlo kirlo chungchang hi angai changdona Israel Channel 12 chuan hemi hun chung hian Iran hi in biak na do kana anlo kirlo emo US poi khoina lian zo kan nei ani chuan mi pui tam tak te torna thlen tir du lowa President Donald Trump nung tol phone na chu a to panga inrem na kong hon ani to lowanga final blow anti Iran tana chian rap thak lo thleng tur chu atakin alo thleng ngei to donani anti Strait of Hormuz pressure na jok pea US in Tehran chu in biak na do kana alo kirle hun angha mek lain Iran ro chuan chulam chu ala hoi chin ai lo ani deu bermaya Agents France Press le The Times of Israel ten voin chanu darni apel nu deu khrata report an pek danin Iran official chuan Strait of Hormuz sumdong long ten an paltanga wanga fi an choi thina tanga suman mu revenue chu avoi khatna tan Tehran chuan adong tani ti an puanga Iran Parliament Deputy Speaker Hamid Raza chuan Strait of Hormuz an paltlanga wanga long ten fi an choi revenue chu avai khatna tan Iran chuan adonga sum tam tham tak mai Tehran Central Bank ka daluani hati President Donald Trump thil bai saile in ka hai hun chung apo sei chan bernena in person tak thil athleng zui jela blockade tan siama wanga long ten chia an choi chu Iran Islamic Revolutionary Guard Corps commander chuan ex lampanga Iran tan sum muna thatak ani tani ti asoi boka US sin abai sayang thil chu athleng lo jela kan oil te ha takalai chuaka kan khral chuak her ngai loin Strait of Hormuz atangin sum tam tak kan muthaya chu tiang bok chuan US le Israelin min pu na
นิวเคลียร์บอมจูอิรันเฮียนอาลมาโมเรงลวันนี้ตีฟินเฟียนียกันนาราลิงอันดูนามินไกคอยตุมาอันบอยเมกไลน์จุดยังทิลติไทยเราตูจวนนิวเคลียร์บอมเสียมชกเคอร์ลวินสเตรทออฟฮอร์มุสจูตรังไกตะกินกันมังทุงอเมริกันโฮเทลไซออนิสโฮเตอันนินไงตัวฮาระทิลชุดดันดิกเลาตะกันในตีฮีอันปมาอันกัลสันนี่เราจวนสเตรทออฟฮอร์มุสเฮียนเฮยอายานจกได้เฮียนอิรันจูอาจจะไทยเรงมาเซนัสตักินกันรำจูตีเชียดนิมาเซลาโคเวลตันอิรันจวนจางไงนะอาลันติร์ไม่จวนฮัติอินเตอร์เฟกซ์นิวส์จวนUSเฮียนเฮตียงอันรบังเฮียนอิรันจูอัตลอมโดนลว่าอัฟกานาเตอิรักาเตสิไปเตกราวนาติร์ลูตาใบปุยทักนะล้อมตักอากาลปุยังค่ะอากาลปุยฮันิเราจวนเฮบวยนะฮีอาเรโดนลว่ามาเซจุตียงทิลจูอัตเลงอันจวนข้างอินรุนนเลียนตักอัตเลนหุนไลกุมอังอาเตคานโคเวลฮีอาอมโตลว่าจูวังจวนอินโดปุยรับทักตักจอชวนบุลฮันิไทยโดนันฮันดีติจวนอิรันลำปังอินอันทุงไอบกอันละใจจุยเจลาอิรันประธานมาสุดเปจัสเกียนจวน US สินอินกาไฮนดันโบชียอิรันลงจลมุนาเตบล็อกเกตตัสยมฮีอินเบียกนั่นแหละอินเรมนาดัลตูเบรนิฮัติยาอิรันประธานมาสุดเปจัสเกียนจวนอินเบียกนาดิกเลรินทักตักเสียมตูจวนเฮงบล็อกเกตันกัลปุยจงฮี US เฮียนอัพเฮลมาสักเวกอ่างายาPresident Donald Trump in donati topani ti apona tanga nikhat leka anthu soile anthil ti te tangin khovel hian in bumna lian tak top thailo chu awmani ti an muwa remna kongjunga in biakna daltu lian ber he blokai thi thria ani lo chuan US le Iran in biakna athengai lowang hati heti mekla hian IDF thupong tu Colonel Vichai adre chuan in ka hai thu thlung homek ma sela IDF ta chuan Lebanon chimlam panga sipai te an positiona ala deploy mek zela heiwang hian Lebanon chimlam panga thingtlang khuwa tanga kalchuak te ron kiri lo turin kan khriat tir chewa nangni le in chung kotan mun him ala ni lowani hati